nongeye kubasuhuza abadukurikiye ku rubuga rwa Professor Muhigi. Ni Professor Muhigi nk'ibisanzwe. Haba rero aha turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Nkaba ngiye kubereka rero inzu iri ku mafaranga make iri mu isantere ya Kamugenzi, ni santere y'ubucuruzi uko mubibona. Santere rwose ikomeye. Nongeye kubereka inzu kandi iri ku muhanda, tunyuze muri uyu muhanda umanuka hano ujya muri santere. Reka rero tumanuke gatoya tugere ku nzu. Inzu ni iyi ngiyi rero, uyu ni wa muhanda uturuka mu santere yaguye naberekaga. Inzu ni iyi ngiyi rero ku mafaranga makeya cyane, miliyoni 4 zonyine. Ni inzu iri ku muhanda uko mubibona, umuhanda umanuka ugakomeza hepfo. Izi ni inzu z'abaturanyi, nokora ahantu heza cyane. Ni quartier nziza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Quartier irimo amazi n'amashanyarazi. Iyi nzu rero ifite ibyumba 3 na salo. Reka turebe no hepfo inyuma mu gikari uko hameze. Nuko ari inzu rwose ifite inyuma mu gikari hariya hirya kuri toilette, nuko ifite agapariseri wakubakamo amadushe n'ibikoni. Indi ni inzu y'abaturanyi ku ruhande, nuko ari inzu rwose ya hano mu santere hagati, kandi inzu idahenze. Miliyoni 4 n'amafaranga make cyane ku nzu yubatse. Wahita wishyura handi mafaranga make cyane atagira kuri miliyoni, ugahita uba mu nzu yawe nziza imeze neza. Rero ni inzu rwose ku mafaranga make cyane wahita wigurira inzu udahenzwe nawe ugatura. Iherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Murakoze cyane rero. Ni Professor Muhigi nk'ibisanzwe, naho ubutaha.